Breaking news, nta kindi kiri kuvugwa hirya no hino muri iki gihugu cy'u Gasabo, igihugu cy'u Rwanda, i Kigali n'i Musanze. Showspeed yageze i Kigali mu ijoro ryo kuwa 9 Mutarama 2026 avuye muri Zambia. Yasohokeye ku kibuga cy'indege anyujijwe ahantu haca abanyacyubahiro, ahita akomereza mu karere ka Musanze. Amakuru ishingiro ikesha igihe.com ni uko Showspeed yageze i Kigali saa 4 z'ijoro zirengaho iminota 40. Hanyuma imodoka zari zateguwe zihita ziza kumufata ku kibuga cy'indege, atangira gutembera mu mujyi wa Kigali iminota mike igera nko kuri 20. Bivuga ko yahageze amaze kuharuhukira, amaze kuhatemberera ajya kuruhuka. Yahise yerekeza rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi, yerekeza mu karere ka Musanze aho yaraye, maze mbere y'uko azindukira muri parike y'igihugu y'Ibirunga mu gitondo cyo kuri uyu wa 10 Mutarama 2026 abanza gutembera umujyi wa Musanze, abanza no kujya gusura ingagi. Byitezwe ko kuri gahunda ze agomba kuva i Musanze yerekeza i Kigali, aho agomba kubanza gutembera umujyi wa Kigali, ariko yifuje ko agomba gukoresha moto kugira ngo arebe ubwiza nyaburanga neza yifashishije ikinyabiziga cya moto, hanyuma agakoresha na drone zimufasha gufata amashusho neza mu kirere cy'umujyi wa Kigali. Hanyuma nyuma y'aho ngaho azinjira muri stade Amahoro hazabera umukino wa Rayon Sport FC ndetse n'Indahangarwa FC. Showspeed ni umwe mu bantu bazwi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Muri ibi ngibi twavugamo nka YouTube, Twitch, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi. Twabibutsa ko kuri uyu muyoboro afite wamugize indahangarwa ndetse n'ikirangirire, urubuga rwa YouTube, nuko afite abantu basaga miliyoni 47. Ahangaha murabibona zimukurikira umunsi ku munsi, abo twita aba subscribers. Uyu mujene rero akaba azwiho gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kandi zigakundwa bitewe n'imyitwarire ye, uko avuga, uko abikora, uko adacika intege. Mu makuru dusanzwe tumuziho nuko agitangira ibi bintu byo gukoresha imbuga nkoranyambaga yabitangiye akurikirwa n'abantu 2 gusa. Ubwo ni papa we na mama we bamubyara. Gusa ntabwo yigeze acika intege. Nawe mu byo ukora byose niba uzi gucika intege, bye bye, isi ntabwo mujyana. Hanyuma rero mu biganiro bye akaba asanzwe akundirwa n'imivugire ye, amarangamutima ye menshi, kwidagadura mu mashusho ye ndetse n'ibindi. Mu mavu n'amavuko ye twakubwira ko mu mwirondoro we nyakuri yitwa Darren Johnson, akaba yaravukiye mu mujyi wo muri Amerika witwa Cincinnati wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 21 Mutarama 2005. Yatangiye gukina imikino yo gushyira amashusho yo kuri YouTube muri 2016, ariko byaje kumenyekana cyane nk'ikimenya bose mu mwaka wa 2021 kugera 2022. Uko yatangiye kwamamara rero, yatangiriye ku mashusho y'imikino ya NBA, Fortune ndetse n'izindi, ariko kwamamara kwe kwaturutse ku mashusho cyane cyane y'amatangazo y'uburyo yitwara mu mikino, cyane cyane imikino ya FIFA. Uyu muramuzi, ni umufana ukomeye cyane dore ko mu mwaka washize 2025 mu kwezi kwa 8 yahuye na Cristiano Ronaldo, barabonana ku kibuga baraganira, ibintu bigenda neza cyane. Uyu nguyu rero akaba akurwa na benshi bitewe n'imivugire ye, cyane cyane yihariye akunze gukoresha ku rubuga rwe rwa TikTok. Mu mirimo rero akora ubusanzwe n'ibyo twavuga harimo nka streaming, game play, aho akina atangaza imikino itandukanye mu buryo bwa live akoresheje umwihariko we w'ingufu n'imivugire idasanzwe. Mu bindi akora twavuga vlog, amashusho yo mu buzima bwe bwa buri munsi, dore ko akunzwe cyane kuba agaragaza yatembera mu gihugu ng'urugero ejo bundi yavuye muri Zambia, yakoresheje vlog nyinshi z'ahantu hose yageze yarazigaragaje. Kimwe n'ubu ngubu murabona ko ubwo yageze i Kigali akagera n'i Musanze yakoresheje live arizo za vlog. Yerekana rero urugendo rwe aho agiye hose ku isi, akagaragaza aho yagiye, ibyo yakoze, abantu bari kumwe nabo, aho yasuye ndetse n'ibindi. Hanyuma ikintu cya gatatu akunze gukundirwa ni imyidagaduro ndetse n'umunyarwenya.
akunze gukoresha amashusho ye, akunze kuba afite ibintu bidasanzwe, ibintu bisetsa cyangwa se bitunguranye, ariko noneho bigakurura cyane cyane abantu bamukurikira. Ikintu cya kane, akunze gukunda umuziki, yagiye anagerageza no kuwukora, harimo nk'indirimbo zagiye zikundwa na benshi cyane, nubwo zifite imiterere yihariye kandi zigaragara nk'izisekeje kuri bamwe, ariko nyine bikamukururira abafana, abamukurikiye, ndetse bikamukururira ndetse n'igitinyiro, cyane cyane no gukundwa, by'umwihariko bikamuhereza n'amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Icya gatanu twavuga ko ibikorwa by'abakunzi bo ku mbuga nkoranyambaga, byumvikana uko bamukurikira ari benshi niko bimuhereza amafaranga. Ingingo ya gatandatu wamumenyaho nk'agashya ni uko akora ubukerarugendo pe no gutembera isi yose. Murabona ngo ubu ngubu amaze gutembera Zambia, biteganyijwe ko uyu munsi n'ejo bundi minsi 3 arayimara mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma agakomereza mu gihugu cya Ethiopia. Hanyuma rero akunze kugaragaza ko akunda ubukerarugendo, hanyuma no gutembera mu bice bitandukanye by'isi akoresheje vlog live. Hanyuma rero mu gusoza ni uko i Musanze bamwakiriye neza, abantu bamwishimiye cyane. Nushaka kubireba uraza kunyarukira ku rubuga rwe rwa YouTube rwitwa iShowSpeed, uraza kubona amashusho y'ukuntu bamwakiriye neza, ukuntu yasuye ingagi, uko mu mujyi wa Musanze bamwakiriye, i Kigali ndetse n'ibindi. Iki cyamamare Johnson uzwi ku izina ry'imbuga nkoranyambaga rya iShowSpeed, ni uko yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye, harimo nka Streamer of the Year mu bihembo bya Streamy Awards mu mwaka w'ibihumbi 2024 n'umwaka w'ibihumbi 2025. Mu ncamake, iShowSpeed ni umu-YouTuber streamer wamenyekanye cyane kubera imyitwarire ye yihariye, uburyo akina imikino, vlogs z'ibikorwa bye, ndetse n'urugendo rwe rwo kwamamara ku isi yose. Mu rwa Gasabo tumwakirana ibyishimo, adusigira amadevize, adusigira ifaranga, natwe birumvikana ku mashusho ari gufatira mu rwa Gasabo, birumvikana ku mbuga nkoranyambaga, biraza kumuhesha amafaranga. Bye bye, ciao ciao. Niba utarakora subscribe, hakanda, hanyuma ujye udukurikirana, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.